Voin hi December ni kwa sangni somni pahni ania. Qatar FIFA World Cup khel meka. Zan in atangin quarter final khel tran ani don ta a. In khel ma satur chungchang chu kan ti chuak to a. Chu wangin tun tu ma chuan. Zan in zan lai pel dar som pahni le achan ve a in ma chon tur. Netherlands le Argentina in ma chon tur hi kan clear lockdown ani. Anni pahni hi World Cup a anlawin ma chon fo to a. FIFA World Cup a hian trum nga lawin ma chon to in. Tun trum hi World Cup a anin ma chon trum ruk na tur ani a. World Cup chanchina hian Brazil le Sweden voisari in ma chon to le. Argentina le Germany voisari vek in ma chon to ti lawa. In ma chon ngun ber chu Netherlands le Argentina hi anni. World Cup chau ni lo in elna sang sang an kheltenen chiarin. Anni panhi hi voi kwa an lawin ma chon to a. Netherlands hi trum li chakin trum ni anin ne to ka. Argentina hi trum thum an chak thunga. Ma se Argentina hian hun pa ngaya Netherlands hi trum khat chau la nein. Chu kum sang kha zakwa somsari pariat World Cup final a khana ni a. Argentina hian gol thum gol khati Netherlands hi an ne a. Abak trum ni danga hian hun pa ngaya gol an khung theilo ve a. Penalty shootout a Argentina hi an chak ani. World Cup a anin ma chon nung ber sangni som palia khan. Semi final anin ma chona. Hun pa ngaya gol lut lovin extra time a po gol alut lo le a. Chumi nuwa penalty shootout a Argentina hi an chaka. Final anin hlang kai ani kha. Khami tum kha Robben te Van Persie Snyder le dak kai te hun lai khani in. Argentina a Higuain Lavezzi Mascherano le De Michelis te ho an la om thup lai kha ani boka. Khami tum sangni som palia in ma chon tuma squata om tun tuma po kan la mu zui thei tur then khat chu. Netherlands lama Daley Blind Stefan de Vrij Memphis Depay te an nia. Argentina lama chuan Lionel Messi deuh chau ani to thung. Anni pahni World Cup a anin ma chon nung tum nia hian hun pa ngaya gol alut lova. Sangni paro group stage le kan soitak sangni som pali semi final a te khana ni a. Tun tuma ero hun pa ngai emo extra time china tal gol alu ngei be seita ila. Ma se anin ma chon nung lam ena chuta tanga kan te chuan penalty shootout an thlendu mel riau. Argentina hi World Cup a European ram hian knockout stage atangin tum kwa zat an pet tlatoa. European ram laka hian an lo chasual fo to thin. Sangkha zakwa somkwa pariat quarter final a khan tun tuma an ma chon tur Netherlands nge hian gol ni gol khata nein an lo pet tlatoa. Hun pa ngai top rual minute somkwa na a Dennis Bergkamp an goal class big ti ya soireng to tura khung tum khani in. Kha gol kha voin thlenga World Cup a gol ro pui big zinga soi alani renga. That's how in chuana Argentine how theingil theilo zinga mi ani. Netherlands hian World Cup an khelna nung tum nga tum khat chau quarter final in pet kai zo lovin. Tum khat quarter final a an tla a. Tum thum danga quarter final an pal tlang thunga. Argentina hi World Cup an khelna nung tum nga a. Tum ni quarter final in hlang kai zo lovin. Tum ni dang quarter final a an tla boka. Tum khat quarter final an pal tlang thung ani. World Cup bawra ngam dun tak an nia an hming le World Cup hi ain me kan ti thin zinga mi kha an ni ve awangin an ni pahni in khel tur hi a bawruak alian lo thailo. Netherlands hian 3-4-1-2 formation an mang thina. Center back pathum tlar hnunga dingin an ma a player dang pali in tlarin asir ton ami te chu defender tho an nia. Ma se an tol ma hret awangin attacking full back kan ti ang thin kha an ni. Alaya tlar hnung ven pui thia midfielder pahni an ding thin boka. Chumi te ma number 10 role play turin player pakhat an da le a. Tlar ma forward pahni an mang boka. An ma chon team te tan ven har sa ve tak an ni thina. Tuna Netherlands squad en wang hian tlar ma in tlar hnung hi an thatna lai berzok ani em ti te po soya thina. Tlar malama gakpo tun tumin elna khel thamar takte. Memphis Depay technique nei thazet mai te po an kola. Chuwangin he Dutch team hi khel an hau tak le nekin arin oma. Argentina hian 4-4-2 le 4-3-3 formation an mang thina. Tun tuma hian engzok nge an man don ti hi rin thia maharsa a. Ma se analyst tamzok atang chuan 4-3-3 hi an man mai rin na chu alian deuh zok ni in alang.
tlar hnunga hian Manchester United defender Martinez aya Romero hi an thlan le han ring ta ila Scaloni hian Spurs defender hi a chhor tam zawk tlat maya abula ding Otamendi hi a ngeta right back le left back ero Argentina manager Scaloni a khoiche thin zinga mi ania midfielder a hian Atletico Madrid player Rodrigo de Paul a ngeta McAllister Brighton midfielder le Enzo Fernandez te hi an nget chhotan ni in langma sela anni pahnih hi zan ina bul an tan lawani poin amak hran lawang a chan chu in elna tan tira khan bul tan tu anni phak lova a hnuwa an che that chhota ka wangin bul tan tuwa kan mu chhota chau kha ania an nge dan hi an la nget bur lo deuh kan ti thin ang kha anni tlarma a hian Lionel Messi a ngeta abula hian round of 16 a an ha dam tir Angel Di Maria an bul atan be seita ila player dang pakhat Lautaro Martinez nge Julian Alvarez ti anile mela Mase Alvarez hi Argentina game a hian atangkai zokem o ti thayani a chuwangin Alvarez hian bul atan le ani poin thil om tak ani zok mai theye Qatar FIFA World Cup khelme ka hian team pahnih te hian match li ve an khel tawa Netherlands hian goal riat khungin goal ni an chua voi thuman chaka voi khadro result an neya an latlo mi alova clean sheet voi ni nein goal chhuana match ni an nei boka Argentina hian match li an khel to atangin goal sari an khunga goal thuman chua to thunga voi thum chakin voi khat an tloma draw result an la nei lova clean sheet hi voi ni nein goal chhuana match ni an nei bok engpo ni se zan ina muchak omzinga langsar pol tak ni ta chu Virgil van Dijk le Lionel Messi in machon le tur hi ania Dutch defender thami hian eng angin nge Argentine forward thami hi adan don team captain ve an nia an mo phurna asang hlea anni pahni in machon tur hrim po hi muchak ombik atling Netherlands le Argentina in khela achak zok hian Brazil le Croatia a achak zok semi final an machon dona semi final a hian tu te tak in machonang mo